Amen. Ahimbaza ise umwami wacu Yesu Kristo utwaye umwanya mwiza wo guterana yabikoze ihabwa icyubahiro. Ndashima kuko yabanye natwe data wa Gidurayi nanje wabwita Sarane namwe mutuye muri muhana yatubonye umwanya wo guterana Imana yabikoze ishiro hejuru. Undi kandi n'undi ndabashimira kubw'ikaze byanyu kugeza kuba tugeze hano twageze muri turagera mwatwakiye twageze mu ngo batwakiye neza umutima w'urukundo bene data muhate wa Yesu kusa kumwana mutabusare kuzasarura Imana mujuba umugisha cyane natwe turishimye ku bwanyu data abagumisha cyane. Ndashima cyane kuko umuyobozi mushumba kuko yabivuze babanye bari bakuru twe turi batoya ariko turibuka ko tugiye babagaga Imana ugira neza baragenda yo twubuhora twabonana da sazwa bamenye kwakira ubona kwanyuze ngani mudusha kandi ushimikaze yanyu matwakiriye kumara gutekereje jewe iyo batumiye zatekeza nko siko batwatumiye batekereje bagende kuki kuko rego rwo byiborere ariko Imana yabishatse Imana bikoze ihabwa icyubahiro. Natwe turashimira umushumba ducurufu cyane ubwanyu ngo data gukorera azabahereza Imana mujogere neza. Shimo kubw'umushumba mzee Revera Kayira baduherukana kera twe kubonana Imana mujogere neza muri byo byo mutwayibwa na kera ariko no tukubona tugiye Imana bikoze kimbaza. Data mujogere cyane. Shimo kubw'abantu bose tuzanye Perezida n'abandi bandi bose muri muhana Imana rwose bagire neza kandi bamugisha. Abonye abakristo dusengana hano usanga itorero muri ensemble nabishimiye cyane bavandimwe namwe murakaza neza kugwa natwe muri byishimo mu munezero ko dusanga imirimo y'Imana. Rero kubatanye umunsi wa none nuko Revera yabivuze bagatuvuga kenshi tibikunde n'uyu munsi wa none sinzi ukuntu zababuze kugenda niba ari ibihe byo kugenda byibagirwa kuza ibiterane tabimenye biba ngombwa kuko nyine bita ntambara ariko kuko hano twari tumaze iminsi tuvugana kandi nanone aribo twavuganye imbere ndabwira ngo hariya mwihanganire ushake undi kugira ngo nzanga kuri masusi ushimana kuko abaririya babonye ubwo butumwa naje kubona umwanya wo kuza Mana yikoze yamushimira. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Rero turabakiriye kugira mu mwaka kwirakaza neza usanga ijambo ry'Imana. Amaze kuririmba baririmbye cyane kandi indirimbo ni nziza zagize neza mu butumwa nabwo none ubu tugiye kandi kongera ubundi butumwa. Tugiye guheza iki gice tuzaganiraho kiravuga ngo hejuru yo gusenga mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Aya makuru ya Yesu ngo arimo aganira n'umusamariya. Abasamariya bari abantu bari batuye ahantu hitwa umugabo witwa muri Sukara ku nyuma waje kuba Samariya kandi Samariya birasobanura ngo ni imvanga. Ni iki? Ni imvanga. Byavuye hese? Byavuye mu gihe ngo Nebukadineza asenye Yerusalemu abantu bakajana i Babuloni abashuru ngo bagiye bazana bene wabo kuko mu Yerusalemu hari harisigaye abantu b'abakene mbona abantu badafite iteke bene abantu basuzuguritse abandi bose bari barashanye batunzi abanyabwenge bose tuge ba Daniel baza bagenda tuge abahanuzi baza bagenda ngo basiga abantu bibaye bifite ariko ravuga ati none nuko tubasise tugomba kuzana abandi bakaturana bamara guturana bakavanga kugira ngo barefite gahunda yo kuzimya ubwo baragenda barabazana bashike bari kubazana bashike bazarana abashuru bazarana n'abayuda bari barasigaye abana babyaye ababakomotseho nibo bitwa Abasamariya bisobanura ngo ni imvanga babandi rero bari barashamwe mu byagwe bagarutse muri biko Ezra amaze kugaruka icyo yakoze mu gice cya 10 icyo yakoze nyuma y'andi magambo yose ngo yasobanuye abantu bose bari bavanze
umuyuda wese washatse umugore umukobwa w'umunyamahanga anabana biyo wazambwira mu mwese mugeni muri Samariya no umugogo w'ivanga abatarabishatse bagabo batashatse batavanze birukanye abagore babo n'abana babo ibo barasigara abantu bose baravangura arabwira ngo muvangure cyangwa ngo muri iyi minsi tuvangure abakristo b'umwe ariko baravanze Haleluya. Ngura n'umukristo wabura n'umukristo yinga umuntu duhure mu gitaramo ukamubwira ngo none urashagerayo buraga nawe ure nawe mutari materaniro mubonane nawe kuwa mbere ukibaza ngo uyu ni wa wundi cyangwa se amen uyu ni wa wundi waza utera haleluya uyu ni wa wundi waza uvuga kundi uyu niwe Esa icyo yakoze amaze gukora ngo aravanga afite imvange bose ngo abatana ni kukanwa Samariya niho hari muri abo gice cyo kwivanga niho wavutsemo basenekarebu batobiye na bagishimye baje gukora Nehemiya cyane mu gihe cyo kubaka inkiki undi vange nizo urasaka abantu n'abantu se babagize inzuzi batavanze abakristo babara amajeri kandi bagoye itorero hamwe n'abapagani beruye bagoye itorero abagoye itorero ni bavanga baze kuba abakristo banga kuba abapagani ni bavanga bagoye itorero abo bagoye icyuma abo bagoye imiryango urasa ngo bagoye itorero imiryango we barayisize nta mukristo watwije ngo ugore umuryango nk'abo ukazavuga ngo wabwira gutanga ngo umusaza w'umuryango umukozi wakwishyura tuzokunda haleluya ariko abandi bagoye nyine bakitwa ngumu niba abandi imvana abasamariya bije mu itorero ariko muri kino giterane uzavemo wavanguye neza Vanessa sifiwe noneho rero kubera iyo mpamvu ngo abayuda barabanenaga bakabanenera kubera kuko ntibemera kuko ari abayuda buzuye ko bayivana kandi kugira ngo tibagaze bamenyera ni wabo niyo bagahenda iyuda ibawishe wabo ngo bagaze bakikira amazi ngo bagenda ngo bacemo ariko umwami Yesu utazuvangura ku butoro utarabona ku butoro waje gucungura abantu bose haleluya muri bibiri cyangwa muri Yesu ngo nta muyuda nta munyamahanga nta mugiriki nta mugabo nta mugore nta ukomeye nta woroheje muri Yesu haleluya muri Yesu ngo atekereza kugenda ariko nyuze i Samariya ashaka kugirira neza Samariya ngo bakize ngo aragenda biriya ngo bari basageze mu nzira bwa bwishwe bari gushaka ibiryo aho ngaho hafi mu murwa n'umusukara bari yego ngo ari kuzana ibyo kurya baje kuza kuko bari saa sita izuba ryari kaze mu gihe cyo gusoma bari bafunze ngo aramanuka ngo ashike agera ku iriba rya Yakobo ageze ku iriba rya Yakobo wasanga umusamariyakazi uwo ariko Yesu ariko ijambo ryarantangaje ariko ijambo ry'Imana ritaza ritangaza byose biriya yose biratangara iyo wayisomye neza ukayisoma utuje pana babandaza ngo reka mbaramburaho bageze waserukiye umuntu wose wose imyaka 15 asarambura biro waserukiye tubasha gusaba itangiriro ngo wumve amagambo yose itangiriro usome kuva uve mu kuva ugere usome ukazino byayisu kuko biriya mu muzanditswe byose nzera by'Imana byose muriki zose uwere mu itangiriro ukageza mu byayisu zose bigira umumaro kubwo impamvu impamvu ya mbere ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu icyakane ngo bikagira umumaro wo kwemeza umuntu ibishaka bishya ntawe tizitinya perezida tizitinya bezi igifaransa n'icyongereza ikakubwirika afura zavuga ngo ni weranya igashira hanze kabwira ngo nutihana uzareba cyangwa gatatu yamara kwemeza umuntu ibishaka bikamuhanira gukiranuka nako ikamutunganya gatatu izamutunganya yamara kumutunganya gatatu
noneho ikamuheza inzira yo guteka ubwami. Umwemeza ijambo rya mbere kumwigisha niki mwigisha inzira zo kuza Yesu Kristo ikamusindika ikamwemeza kuko ari umunyabyaha. Haleluya, haleluya, ikamutunganya ikamwereka inzira zo kuva muri cya cyaha arimo. Bakane ikamuhana gukiranuka ikamuheza inzira yo gukurikira Kristo. Akubwira ngo va muri iyo ngibyo inzira ari igikwiriye. Yego. Wanesa sifiwe. Haleluya. Abigishwa ngo bari iyo ngiyo Yesu amusanga arambwira ngo umugore cyangwa se wa mugore pakumazi yo kunywa. Kuko bari bazengera mu gatose kurambuza amazi yo kunywa. Urabona kuko bishoboka. Umuyuda naje nkaba umusamariya. Bari bazi kuko abayuda bazababwira. None wote bikugira gute ukasaba amazi. Haleluya. Yesu maze kumusubiza arambwira ngo iyabo waruzi impano y'Imana ukamenya no gusaba amazi uwari nawe umusaba amazi uyubi umwe y'amazi y'iriba mwazogera girinyo ariko amazi ngo muheze isoko kazongera inyota wamusaba yakasi ibyo ni ibinyabaki. Haleluya. Amen. Yesu kayasopeye ariko Yesu teknolojia yake iko mbele. Shahada zake alizaliwa nazo. Hekima ya Mwokozi ikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Kama sukusama yarakene mukiza wa Msamaria kazi agakiza n'umugo w'Isamaria. Ngo mubwire gutyo agira amasiko atayo mazi barubwira araruta ayindi basokuruza Yakobo yatoshukuri ameza. Haleluya. Amen. So yam yatabwa aya mazu yamu aya azongera girinyo ariko mazu muheza azongera girinyo tukumva. Bwana nipe maji hayo nisiwe na kiu tena. Amen. Wifuza ayo mazi na tubonye ariko sinyo kazisha ba ndio takumba profeti. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hanze sinza simbavuge hanze ariko nene watumije umuntu yarambwiye ngo ari kanisa niba bafite bari ibyo batinganya iyo ngo wije sose niyi bagira ifaranga bazabahemba zitari keyi none twatuganira bamwe baraseka baraseka nabwo tumureke kubaseka abo ngabo guseruka Nairobi amakarisa bosana okay nira ni muri iyo faranga yanga ubwo rero kusura nibanga wewe kubaseka bosa komenya batinganya baturimo Amen. Ariko umuriza ngo Bwana nipe maji hayo sisiwe na kiu. Haleluya. Wanyo yituye mwaka wa Yesu kwinyo osogonge kumpano y'Imana kaza yo kwinyo inyota zashi. Vanessa sifiwe. Yesu ngo amubwiye ngo namwekura ayo mazi aramaza ata aho mugore umugabo wari umve ibare natanga amazi yo kumugabo amazi n'umugabo bihuye mfore mwako yigishije ngo ibare baramutemwe yigishe ukiriyo ngo asoma amagambo nzano ngo basoma abya magambo y'ipfundo mfore ati uzishe ipfundo amagambo y'ipfundo n'ikiriyo aramba ati nkawo usishije ati nkawo usishije ipfundo n'umukiriyo. Haleluya. Yesu niko nawe yabikoze ko baraganira hejuru y'amazi akamubwira ngo amazi amota zinyuze aho umugabo ajemo avuye aravuga se umugabo arukoza umugabo wari ati ndawe mfite Yesu atuvuze ukuri ati habe mu gatanu ufite suwa wafite watanu gatandatu ufite tawo ntawo garuwa mama Samaria kaza kabisa bonye masi bavuze n'uyu wari umuhanuzi ko oya basigi kibindi ari gukanga muje aja kuvuga mu mwana mu muze mugaye uw'abahanuzi bavuze ariko mana ya
bageze mu kiganiro bavuga ngo igihe kiraje Yesu aramubwira ngo kandi kirasohoye ubwo basenga data by'ukuri bazamusenga bazongera kugenda ku misozi ya Gerizimu bizakura bazamusengera mu kuri aho bari bazi kera bari bazi gusenga mu mategeko bavuga ngo hari imisozi yari ikwiriye hari tije zazikwiriye zo gukorwa zo gutunga zo gushyira hamwe abagatwika baza bakavuga ngo nakuba mukiriya Mariya n'ibindi byose bakabwira gutokera kuzumurongo ariko Yesu aravuga ngo kiraje kandi kirasohoye ngo basenga data batazosanga ku misozi ya Gerizimu ahubwo bazamusenga mu kuri no mu ayo niyo makuru mukeya ipandiko cyacu kugira ngo dufite iminsi mikeya hanyuma dufite iminsi mikeya iminsi kera yashize haleluya amen waneza sivyo sana kandi za Yesu twobiraniza tuvugaho gato za Yesu muri nzira zo muhamwe nuvuga Yesu byakoze munohera mu gitondo bikarenga ijoro norikesha mudakurima mama wakoze bihamba za Yesu tuvugaho gato tuvuga gato ko Paulo yavuze ngo tumenyaho iki agace usenga data mukuri no mwuka reka mbanze mvuge hejuru yo gusenga ni igikorwa cyiza cy'abakristo ni tegeko Yesu yavuze ngo musenge ubudasiba ijambo ry'Imana rivuga musenge iki ubudasiba haleluya amen Paulo yandikiye Abatesalonike ibambere igice cya 5:17 yarabwiye ngo musenge ubudasiba gusenga sunzu se bamwe bazabatekereza nico gituma abantu bakurerwa muri nozira bakabambaduka kabashi agagira gute mugoroba kaje heza za masarina ngawe umwaka 2035 ukiyagenda ishaka kagenda yayunga nyuma y'imyaka 5 kumusoko gusanga cyarashize yarakamutse gusenga sigiye gusenga n'ubuzima yego haleluya haleluya umubiri utobaho utari niko umubiri w'umwuka utabaho atazutse yego wanesa sifi gusenga nukuganira n'Imana kandi kuganira afanye ikiganiro kisanzwe nk'uko kumuse yaganira n'umwana we kiki kumuse yaganira haleluya amen wanesa sifi amen uja kuganira n'umuse wose agenda sakuza tuza akaganira bakavugana akavuga ibyo ashaka umuse nawe kumusubiza gusenga nukuganira n'Imana Maraki yaranditse ku 3:15 aravuga ngo abo baguwiteka baganira mu witeka ndetse atega gutwi nawe arategeka kitabo cy'ubwibutso cyane kiribere ngo abo baguwiteka baganiraga Bwana Yesu asifiwe haleluya gusenga nukuganira n'Imana kuko umuzeyi aganira n'umwana amen taka gusenga nugusabana n'Imana niki ni usiyano ni relationship n'ubumwe bubaka hamwe umuntu niki n'Imana kandi muri uko gusabana kubamo amagambo atatu hari ijambo bita ngo ubushuti haleluya amen habamo amagambo naho atatu n'amagambo atatu harimo cyo bita ngo ni urukundo kugira ngo umushuti n'umuntu mumaze gukundana icyaka bimana gukundana bikarema icyo bita ngo ni ubushuti bwamara kubaho bugatera intambwe bukarema icyo bita ngo ni ubushuti magara gusenga iyo umuntu akunda gusenga abimutera gukunda Imana yamara gukunda Imana akarenga gukunda Imana akagira ubwabo inshuti niki n'Imana yamara kuba inshuti n'Imana yakomeje azarenga akaruha gute akarushuti magara iyo bari inshuti magara ni hahandi Mose yavuze ngo arama mutatu nzoka tatubwira haleluya Abrahamu nako Mose abwira Imana n'Imana nyereka imigambi yawe uramushoko yego Imana n'amwe bose we sinzaboneka ariko kubera ko bizo mugishaka kumenya mwiza ubu bizo mugishaka kumenya mwiki nizo nazo zagira gute nariko sinzaboneka ariko harimo abantu bugufigara
uzagenda uhagarara munanje nzaniza kugira neza imbere yawe ubufi bw'Imana ni hehe kwibuye ni hehe kuri Yesu rero tuhagaze muri Yesu tuhagaze mu bufi bw'Imana Yesu ni inshuti yawe mubana na Yesu mwerukana na Yesu Yesu ababamo suzu uririmba gusa suzu utekereza gusa wumva nyabandi Yesu koko akubamo atukuzwe amen haleluya usenga n'ugusabana n'Imana kandi hari umwanditsi wanditse avuga inzira zine zaza gufasha gusabana n'Imana inzira ya mbere ngo ni ugukunda gusoma ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana niba ushaka gusabana n'Imana niba ushaka kuba inshuti n'Imana niba inzira ya mbere tusabanisha n'Imana ni ijambo ryawe soma Bibiliya yego soma Bibiliya Bibiliya urenge kuyisoma Bibiliya mu buzima bwawe amen amen waneza sijuka amen rero kuja ahantu mu giterane bazabanta ngo ni bangahe muri no giterane muri kino giterane ni bangahe woshuka uko ushaka mbira ngo nasomye Bibiliya kuva witangiriro ngeza mu zayishura abana sabantu bakica ba yewe urumukristo uzusenga uzuja mu kitari utarasoma Bibiliya yose ngirangize nyumva icyo Matayo ivuga ukabona uzusenga wacha bombo inzira ya mbere izi dusabanisha n'Imana n'ukwita ku ijambo ryayo waneza sifiwe haleluya waneza sifiwe Yeremiya yavuze aravuga ngo nishimira ijambo ryawe Imana ngo ngumurye biki ni Dawudi yavuze Yeremiya yavuze ngo ijambo ryawe rimaze kubona ngo narariri maze kurirya ngo rigeze mu ngo ryabyinduka ibyishimo n'umunezero ngo kuko ni izina ryawe nikava wasana cyane nuzuza akanwa kawe niba utazuzwa akanwa kawe ni ijambo ryawe iyo niyo nzira ya mbere niba utasoma Bibiliya usabana kwawe n'Imana kwiragora amen amen inzira kabiri ni inzira gusenga uzatuganira gusenga kumeze gute kwa kundi ko kwiherana n'Imana ni ibihe zo kwiherana n'Imana nawe nubwo wagira inshuti yawe magara muzamujana mugataramana ariko birasaba kuko mukristo nyawe agomba kugira igihe kiwe cyihariye n'Imana icyo cyo bita ngo ibihe by'irungu n'umuntu n'Imana ibihe by'irungu nta wundi muntu uri kumwe ukabaho mu irungu ariko muti hano nigeze kuvuga ngo mbungire hano rongayi kubera umusozi uzamwaterera ruguru w'imisozi y'ibiti ndaba ngo mbungire hano nuko ikanisa nyine ryafashe ariko nazaba ngo mbungire hano atari gukunda rongayi cyane kugira ngo negere ngo zageye naje ko usena n'Imana zo kwirarwa twa twisimana twisirikanaho n'Imana ariko abantu bashaka kwisirikanaho n'iki bamakuru y'ibiki uzurekiye ngiyo uwo mwanya two tutakaza usa uzugenda uri gusirikanaho n'Imana kuko uzabona imbere bizana ubushuti n'Imana amen natahimba amen haleluya wala sasifiwe haleluya kama witwa ngo ni doti higaza gusenga Imana kuri Imana ngoma ndagusaba ibintu bibiri umuragamo kimwe ijambo rya mbere ndagusaba ngo umve imitima y'ubwoko senge kandi niba wanze ujana uwanje uniki John Knox yaravuze ngo muri Scotland yaravuze mu mpeze Scotland kandi mwinye uniki naratangaye kubera gusenga kwiwe ngo Imana imeza Scotland amaze gupfa imyaka 10 ngo yashize muri Scotland ntakabare karakingwa kubera amasengesho y'John Knox yabyaniye katarakingwa imyaka 10 ishize yarapfuye akamara Ecosse urafungura kabare kubera ko amasengesho y'John Knox yake mahave ayawe yokura mu banyu zibura umwe mu wawe mwanya muvuka mu akabukura mu kanyama urusengiru atukuze Mungu ameni haleluya 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 iziranga tatu izi dusabanisha n'Imana nukubaho ubuzima bwera bwejejwe ubuzima buze
Ibijwa ngo twahamagariwe kwera ntabwo twahamagariwe kwangura kandi abo ngo murabe kuko yahamagariye nayo Haleluya. Tuchasi kumwe. Ahimba kwa Yesu. Ashimwe Yesu. Haleluya. Israel yakane. Haleluya. Kwizera. Definisha kwizera nziza nyari. Umusanga ngaho nukugira icyizere Imana. Kwizera no kumenya rwose ndashimye. Turusi wanaweza zivi. Abantu bakugira icyizere cyo biri kucyizere. Haleluya. Icyo tukunduvuga. Biza kumva Bezira avuga aravuga ngo Kristo baragoye cyane. Habe na Rebera Kabera yuze. Aravuga ngo Kristo biperuka ngo bari kurushwa kwizera ngo n'abacuruzi ba restaurant. Abacuruzi ba restaurant. Ndaje bisobanura ku bivuze. Umucuruzi wa restaurant agenda akagura umufuka w'umuceri, akagura umufuka w'ibirayi, agateka umuceri, agateka ibirayi, umufuka w'ibirayi hano baraganye baza kubirya ariko kwizera kuko bakiriya baza bakarya bya bityo bikari. Kandi nyine bakaza n'umugoroba, bikagera n'umugoroba umuceri washize n'ibirayi byashize. Aravuga ngo Kristo biperuka bari mukunanirwa kugira icyizere Imana ngo bararutwa kwizera kwabo kurarutwa nuko abacuruzi ba restaurant. Ariko Yakobo yaravuze ngo tutarakukize niko na Paulo ngigago Paulo wasatse atakira Timotheo ngo kwiyugarura yo kwize Haleluya. Amen. Yesu ahimba. Yesu ashimwe. Nabwi Imana ngo banze ufashe muri kino gitera nzobwiriza nse ubone kuza kuguza nanizewe cyane bane nkona zobwiriza nabwi Imana ngo banze kubwiriza Nigisha. Ahari ronga Yehova umuntu umwe ugomba guhaguruka. Simbi. Haleluya. Mana yobikora. Wanesa sifi. Haleluya. Atukuze mu mwamene. Zonizo zere gusenga no kugira gute no gusala. Userikindi ngo no guhumeka. Guhumeka ku Kristo. Guhumeka. Iyo umuntu ahumeka, iyo usohoye umwuka mubi ubucafu mwanda uri mu mubiri w'imaraso. Iyo wafika kugaruka, duhumeka dusohora tugaruka. Siko byemera. Iyo dusohoye umwuka, burya gutatu dusohora ingeso za kamere zitubamo. Iyo twagera gute twagara umwuka, no twagarura oxygen nziza. Haleluya. Iyo dusenga imbaraga zo gusenga zifasha gusohora ingeso za kamere. Kugarura imbuto z'umwuka muri twebwe. Amen. Haleluya. Amen. Ingeso z'imbuto mutatoreka atarasetse tibishoboka ariko dusaba gusenga ndetse gusanga kuri mu mafungo. Hari umwana usubeze gusoma ngira ngo sinzi niba ari Watchman niyambiye avuga ingeso zitatu zitaza zifa kuvanwa mu muntu gusa iyo umuntu atasenza gusenga amafungo. Iyo atasenza amafungo ingeso ya mbere ni ingeso y'ubusamba. Ingeso y'ubusamba nyiti yuva mu muntu atarasenza gusenga y'amafungo. Amafungo agira imbaraga za kutisha mwili ukenda kukoza. Ingeso ya kabiri ni ingeso y'inzoga zikurwamwo n'amasengesho y'ibindi cyane mu kurwamwo n'amasengesho y'amafungo. Ingeso ya gatatu ni ingeso kubesha ikinyoma. Kinyoma ni ingeso mbi cyane. Bijya ngo hanze hazosigara imbuga n'abarozi n'abasangani n'abakunda kubesha bakwiye kubesha nyine umucanga gipindi. Umucanga gipindi n'utihana kizagucana heno. Turi kumwe. Wanesa zewesa. Ariko dufite umwami Yesu. Umwizera wese bafite ubugingo bwawe. Haleluya. Kuko Imana yakuza abari mwisi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikirenge kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo bwawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubugingo. Haleluya. Amen. Atashimwe. Utange kukunezerwa kandi narabuze mu ganzo subifasha. Haleluya. Atukuza mu mwami. Haleluya. Gusenga n'urufunguzo ruzarukingura ijuru. Wanesa sisi. Mwani Salomon andikana ngo Mana
nuramuka ubwoko bugucumuye ugakigisha umuntu w'igushifu ngo ariko bakemera bakibuka kuzahe ngo bagasenga bamanitse amaboko yabo mu ijuru ngo nawe uzamuvura mu ijuru ngo gishize ijuru n'urufunguzo rukingura ijuru usenga amasengesho n'urufunguzo hari ikinzwe iwanyu hari ikinzwe mu buzima bwawe hari ikinzwe mu itorero ryawe usengera hari ikinzwe mu hantu bisaba urufunguzo rw'amasengesho. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Esa hona nindi kwa kutuganira nabwira igicaniro cy'amasengesho yo cyaje mu muryango uretse mu muntu iyo umuryango wa Kigali kizana mwanyu nugira amahirwe mwanyu amasengesho igicaniro cy'amasengesho kikaza mwanyu igicaniro cy'amasengesho kigira inyungu 12 kiza gikora ariko ndavuga ngo zingana ndamanye soma n'iki inyungu yanjye ngo kizana amatwi muri wa muryango wo kumva gutaka kw'imfubyi n'abapfakazi n'abakene. Dore ukuntu bazadashurika bazi ngo iyo Imana yaje ngo yewe akawumviriza inyungu ya mbere umuhabwa amatwi abana bakumva gutaka kw'abakene umugore akumva gutaka kw'abakene umugabo agatuka abavana kumva gutaka kw'abakene n'imfubyi n'abapfakazi mukamenya ko abapfakazi bahaba n'imfubyi zabo niyo nyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri nayo ni nziza ngo Imana data Imana umwana Imana umuka bose ngo bazabamanuka bakaja kuri buto umwana none batekeza umwana iyo hari Imana hari n'Imana akaba n'umwana akaba n'umuka wera base biruta kuko buto yaza umwana muradumvise Imana ikaza yose ofisi y'ijuru yose iza nyuma ikaza ikabuza umwana iyi gicaniro cy'amasengesho cyane urabona ko umuryango uzose kuva mu kawunga yashize bikuzuza ryaje mu mwami Yesu yavuze ngo mbaze gushaka ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka ibindi byose ni inyuma utahe mugende uvugane iwanyu muvugane mwanyu muvugane n'abana n'umugore muvugane ngo se uko Imana yaraje yagiye muyigarure mwanyu muyizane mugarure Imana mugarure igicaniro cy'amasengesho mukigarure cya gatatu Mungu gatatu gamoje kugenda komesi. Haleluya. Amen. Mungu favor neema y'Imana iza kumana. Favor y'Imana. Neema ya maombi, neema ya utajiri, neema ya pesa, neema ya kibali, neema juu ya neema. Zose mu bizaliza Bwana. Bana banyura hangaha mu ishuri salama. Bizashanga bitangiza ni salama. Kuko Imana ibirimo. Haleluya. Amen. Watangiza igikorwa Imana ikakivangamo kubera iki neema imeshuka kubera iki igicaniro cyawe Haleluya. Amen. Gusenga mukuri rero mukanyiki kandi gumuko nari sasa usasera kuitende igitero siko bimeze gusenga muka n'umukuri niki Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kuze Mungu amele. Haleluya. Amen. Ngutaka kutushaka kutanga kubohane bukeya biyo eniyo mani cyangwa cyaje ukudura imbere akatanga mu buhamya ukeneye na rutansize gutanga. Ubushize nanyabusakaje naje. Ubushize nagize ikibazo cy'umwana cyane ndefa. Ikibazo cy'amafaranga kabisa kandi yari mafaranga atari makeya. Mumara kugira ntuze ahantu abantu basi Kasarani nari yuvuye Kasarani nari ngiye Tiremu ndagenda mushike ahantu hakazi bituni hakazi ni hakazi n'uko hibuke ndahazi no gutekereza cyo kunga amafaranga y'abana umwana kibo ko baba sasa biragenda gutema ariko nibuka kubw'Imana mu mana kwari uwo bose ngorera ko nta wundi ngorera mana uratekereza ko amafaranga yakura he wambaye amafaranga ya Minerva y'umwana kwari uwo bose ko nta wundi ngorera mana kwari uwo ngomara kuvuga gutyo ndatambuka ngo ngere imbere kuja season ahantu hitwa maternity nari gitangiza maternity bukeye numva ko kindi yabarinza muri mama ngo Yesu Kristo shuti magara ituko mu bintu bwacu iratibuka bituke n'uwese ko kwa mandari ndazihamya imbazize Hoje a mulher
hariya Rusambu numva ko cyaguremera ubwanjye n'ifite umutima ko gutibuka abantu batabana na Yesu neza baza bashaka kwera ayo ni mahoro baza bayakura hehe kuko batabana na Yesu neza ayo ni mahoro baza banibaza umunsi noreka Yesu ese nurara hehe ni hehe nurara ko nobura kwa kundi kumuntu umusaza wa rwacu iyo usimukondi aza kwifata no nifata kose ariko umugoro sisi ariko tukacana neza nimeamua kumfuata Yesu Mungu. Amen. Wanaweza sisi. Kubera Yesu ejo mudara akantu nakoze singiye ukira kanisa ko ngore n'abana kandi amwe sikibabwira. Ariko nukavuga umugore uvuga ngo nashakanye n'umusazi abana bakuvuga ngo twaza uri umusazi. Ariko takuri umusazi. Ni Yesu waniza. Yesu. Okay, sita. Haleluya. Haleluya. Ndagenda tiyaremu ndagaruka. Mugaruke ngeze hadi season akari mukaje. Mbona ko umufungure telefone, mbona ko umuntu umwana aranyandika twara abanyariya yagihanze aranyandikira. Ngo rero ngo murakomeye. Turandaganda musura turakomeye papa. Mbona ko kumbuye mukandi mutima wambwiye, munatekereje ngo mpore sara. Sara papa nayidoheza. Aranga tinganjeza nimero akaza nayimwoneje n'imwezi. Ni sara mukasi. Sara. Okay. Sara. Naragerisha umwana ishigende cyose sigarana n'amafaranga atari make. Nakoresha ibi. Tafashe aho sumuhemu arakomeye ndamushima ndamurata none imyaka ibaye 80 sana ngo nta mafuti ndamubona gira bamwe ngo biringira abantu bakabahemukira mbese ngo babahanga n'amaso bakabakora wowe ntuzuhemuka kubishutse n'ukubimenya ni kwa kundi abana babizavuga ngo ndatoye ndagahora toye ubutoye Yesu nabikunda nije kuvuga no gusenga mukuri sobanuye hanyuma tuzokomeza tuzayikomeza gusenga mwuka navyo amagambo kandi natoye ngo musomye soma bibiliya nakuyemo ijambo rya mbere ngo nugusenga uyobowe n'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Gusenga mu mwuka ni nugusenga webereye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Biravuga ngo umwuka nuko nawe wadoha gusabira atunigira iminiho itavuga ngo kuko sitazi gusaba kuko Imana ize gute gushaka ariko umwuka wundi waromba kuko byose mwaza kudusabira kuko Imana idashaka gusenga umwuka ni nukwemera mu masengesho yawe ukayoborwa n'umwuka we tuyoborwa n'amarangamutima. Haleluya. Abantu bose amasengesho yabo n'amarangamutima. Mana we pafisa harwara warayigiyega hano rongayi yarayigiye yakubonye ko yakiyanze amaze akamubwira cy'igito kubera amarangamutima kamaze kukamasayini. Mana we pafisa nanje ngera dosiye karira reka Imana kiza yumva amarangamutima izimva amasengesho yasenzwe ayobowe n'umwuka wera. Kandi biye ko bawe burwa n'umwuka w'Imana.
basabwa ngo umwuka wera ni gushaka ni kunyuka umwuka wera. Ejo bundi nari mfite ubutumwa ahantu kererezwa n'isengesho rya Biligramu muri Bibiliya kunamo abagabo batatu muza kubivuga cyane, kunamo Dawudi mwene Yese, ngakunamo Samweli mwene Ana, ngakunamo na Paulo Fiziyesi twabwiriwe none Dr. Kavoma yamuvuze numva umunezero usaba nari kuvuga kuva mu ishuri ariko ni ko mu ishuri kandi abaza bavuga bazaza ariko ni kuvuga oya pa wala sasa gice cya 11 avuga ukuntu abaza kuvuga abayuda gusa abayuda barushika avuga imigisha abayuda avuga abayuda ukuntu bagize avuga ku banyamahanga babo niba mwaratewe ngo mukaba mwaratewe n'umuzenzi andi bisha kavukire ryarabaye ngo mugategwa mumeze nk'amashimikeze mwirinde cyane avuga abayuda Imana bagire neza yabikira amabanga ngo rero gice cya 12 avuga Imana ikomeye iyo ngo niyo kwizerwa tizigirwa inama irihagije nina re sintawo ibije ngo ninde wigeze kuyigabira ubwizamwitu yego ninde wigeze kuyigabira ta singira ubwoba tizayikanga tizayishikura umugabo umwe ngo yigeze gufusha umwana we yarafite waje kwibaza ngo mana kuki wemeye umwana wanje nihe waruri umwana wanje umwe nari mfite afu ngira musubiza ngo se kubera ko wavuga ibyo jambo aho narindi niho narindi uwanje ntabwo afite ata mufite jambo yaramunaki ko yarage kugenda yarage kugarira kumwapere bana wakuri ko yamunaki iravuga ngo aho narindi niho narindi naje kugira ngo te Walesa sifiwe. Ibiye kizaza kandi nasakirasoi. Ugo abasenga ndani bakwiye kugusenga mukuri no mumuka. Mumuka ni cyane nigiye twebe kwiburwa mumuka. Ukabwira mumuka wo niki gikwiriye. Niki gisa. Nyobora gusenga sabisi. Haleluya. Haleluya. Walesa sifiwe sana. Amen. Chakari usengesho umuka bisobanura birabaye ngo ni isengesho rivuye ku mutima wuzuye kwizera rirashingiye kujo tubona ni isengesho bivuye mu mutima wo kwizera ridashingiye kutugira gute kuzo tubona. Amen. Amen. Wanaweza sisi. Haleluya. Haleluya. Kiruburi ni bana we pesa kimana udusenga. Haleluya. Amen. Udusenga ngire mu mana usengesho ryo kumutima bidashingiye kuri yakangariye yo kugira mu mwuka wera nyobora kugira musabe ivuka ashaka bizima ashaka. Isengesho rivuye kwizera Imana umugabo wese ngo Imana ngo Andre Moraya kwizera no kugira Imana ikize yavuze impamvu zigera kuri 6 ariko wera sinzi kuzi ibibazo samaze kuzibagirwa bimutangaza azavuga kuzabitisha ngo impamvu 6 tugomba kugira Imana ikize. Impamvu ya mbere ngo nuko Imana niyo yaturemye. Imana izo gute yaturemye turamenye yaturemye myiza yo muri Kristo niyo yaturemye kubera iyo mpamvu twoyigira ikize. Ya kabiri ngo nuko ituzi mu masi izi mwize na rya Yakobo we ndakuzi uzi mwize irakuzi mwize izi na rya. Haleluya. Ya gatatu Wanesa sifiwe. Haleluya. Ngo nuko iduhoye ihari turwanirira intambara tuzi nizo tutazi. Wanesa sifiwe. Uzahantu nyuse abantu banyuzura ko bangana uzi umusoro n'ugeze umusoro none uzabantu bapfuye no niki watanze ntacho watanze mwana wata ngono mvuga. Haleluya. Amen. Muri turwanira intambara tuzi nizo tutazi. Usengesha umwuka niki nugusengesho rivuye mu mutima bitavuye mu makara. Haleluya. Amen. Wanaweza sifiwe. Kandi bidashingiye kutugira gute turesha kuko ibyo tureba n'ibigiye gito ibitaboneka n'ibyiteganyiriza. Yesu ndasubira Yesu avuga ngo mukiganire ngo muzagiki ngo muzamiki ngo muzambariki
nguko kuko zose data zikumuje gute kumukeye ngo ni murebe igikona tikibiba tigisaro ariko data zizo gute aragitunze siko bimeze ngo ndimukiganyire mu muzabiki mu cyangwa se muzamwiki kuko data ziko mu bikenge ariko aravuga ariko cyane mubanze ubushake bwa Imana no gukiranuka kwa ibindi bisubizaga Afaransa kera twese tumugana ngo iyo mwamaza iyi niyo mabendera gute iyo yasaje rugiye iyo mazugiye de kwa mabendera gute niyo rugiye yo mu yasaje aho iyo yasaje n'ibindi byose bizogira gute Amen. Hallelujah. Wala sasa. Amen. Usenge sumuka, nugu senge surifuye mutima. Binashingiye kuzure. Atamusi yafanye. Ayo. Ikamendo muri 2011 jahandi ngikomera twatuye masengesho twatuye no kumateraniro udufite amateraniro y'abantu makanisa yose aho ikamendo ngomba ngende ko tutaraterana reka ngende sija kurya jahandi ngikundu kende gusenga Imana nari sho bukesho bwishita ubukene bukomeye mushike namashika kwende kwa kundika basi twasenga gushiye kuzupande mama sema mpa mafaranga ugasanga ntafuzo gute natondaga tuzosanga n'imfuzi natondaga amagambo kurojoka yarojoka gute muka nuba kwitirifa amagambo bizimana we ngova mu manje kwa ndahinduke umbindukire za kumuntu wambwira ndamuzi ndizo nabikanda sense bizimana we va mu manje kwa zakari nababa ku ndubwo wabonone nzogira gutagende Haleluya amen Vanessa Suza. Il Dios Imana shukuri n'ibisho. Musenda. Haleluya. Amen. Irambwira ngo nubwo nakukabwira ngo none nakugaye. Ngo naza wazugishwa manje ni urimi. Wari kongo umwe muso gusubiza. Wari uzwe n'isubiza manje yawe. Wari ko nonda gusubiza mbona hano. Yewe Imana usa. Irambwira ngo gusaba munsi Imana gusubiza manje yawe. Ariko none gusubiza Rigasubiza hageze Tirao Reka kusema majwa Reka kwaje nizokuzu wabona Kuri henyari kugerako Ariko senge tulibuye kumusima Yo kuramya no guhimbaza Imana Haleluya Ije nishaka Izawusu Haleluya Amen Vanessa Suza Amen Amen Aku mesti digere uzo iteresa Ibiraho sichari Arakome Zureba yuzuka usenge sho mukere ko bwakwaye hari abantu bamwe bataza basenga bazara gusenga iyo kawunga yashize azayo kwa musengesho umusozi azasinga ngo maze muri ngo azayo kwa ngongo nani ya kawunga yashize tukagusubira yo yigahena ariko musengesho n'umunsi itegeko haleluya niyo mutima wa Nko kusenga mu mwuka nisengesho ry'umutima binashingiye kuzawe wijabonese ubwo none ubuzima bwanze ngo navanga amasengesho oya arya namatakira ngo yisa amasengesho amasengesho n'ubuzima busabana n'Imana
n'ubuzima bubana n'Imana. Hata asiyafanye bado nitaamini, bado nitaomba. Nali ako kanimwe gazama bangaye mu mutatovugira ngaho. Ariko ari kantu ejo muri Yesu yakoze gutya. Explique. Yakoze gutya arakora gutya. Kandi mushi gukora neza igakora twe kumwe n'umugore. Ije gukora nije nyine nariko akora. Ngo mara gutoka ndamwe mu madam wabonye Imana. Wabonye data. Ogni forma de varias jamais lunga. Rirame no guhimbaza Imana. Imana mu Mana urabereye. Mana uri wese. Uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Amen. Amen. Ukasenga nijoro atari kuri Imana mu Mana akawukirwa ngizo Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Imana igira ahantu habiri, igira mu biganza, igira mu maso hayo. Haleluya. Igira mu biganza igira mu maso hayo. Mu biganza habamo visa, mu biganza habamo abana, mu biganza habamo amashuri n'iki. Ariko mu maso y'Imana hari ibyishimo, haba amahoro, haba umudendezo, haba umudendezo. Kandi birashoboka kuko Imana yoguha ibyo mu biganza ikakwima mu maso hayo. Ariko ntibishoboka ko yoguha mu maso hayo uri bari kumwe mu biganza. Haleluya. Nibikunda. Rero cyo cyatwita kugeza mu Mana boroza mu maso hawe pasha muno mu maso hawe Mana Salomarandika amaze gusenga yakagitamo kwishi mararyama nisho mwajambe biro Imana ta irashoboka iramusanga mu nzozi n'umusaramo we amuze gusenga kwa arabwo itaka maze gukoko kw'izina ryawe ngo nibagabo niba ngo bagashaka mu maso hawe ngo bagakige soza bombi nani zakwemeza ijambo rya mbere uzabona icya kabiri baba buri cya gatatu ugamije gusabana n'Imana senga ugamije kwegerana n'Imana senga ugamije kuba mufi bw'Imana intego yawe ntikamye gusaba kawunga ntikamye gusaba ibyo ni bitoya n'abandi wa isengesho gusenga umwuka no gusenga isengesho ryo kucyo Imana kandi umutima w'umuntu niki n'ibyo kurabira mu imbaza atukuza amen anaweza jibu sana haleluya kama nenda Satani ingeza kuja kundiganya umwana waje w'imfo Jackson tangira kugenda nawe tangira kugira gute tangira kugira gute kugenda gute umwana ambwira kwingura ko umwana Satani yamudiganisha ndavuga ngo ko namenye Imana Satani yamudiganya umwana nabo ndeba cicike pe ngiro mungu tubana naye mu rubenge turabana nawe tumwe tugere mu gitondo sakenda nijoro twamusa sakenda nijoro hari shaba y'inturusu y'abalanga ngo dushike twamatuya mu kimbe turarambara Imana mu Mana wampamagaye none ndi Satani yose kare kundiganya umwana wanje gupfu ndasenga naricho kega yashitse yagiye kagiye ruguru aragenda shuvira mugasenga mugasenga bamayi baramufata n'inguru abamara baramuzerera turamwica muri Tanganyika turamwica saa kenda zajoro gutangira nabo yamashake twadusenga nico gihe amaze kumasha ngo amwice mwogere mu gitondo size mukuru aravuga ngo mwihore pe baramurika ntakiri ari cyane yego usije guhasabana n'Imana
imana izikemura ibibazo n'ibitasenga umunyi ni umwimbi duherukana nawe ishaka kwagira kuri stade twende ntabwo twashaka ejo muri kandi tanga gushaka nabwo gusata wawe icyo imana gukora icamo wawe none uratanga ikandi Anurimisa anongoneza sasa rohoni wangu karibu anatia nguvu baraka za Mungu daima nitatapa kweli mimi wa mkono amenitaka ndugu mpenzi ananikaribia hatua za Mungu ninaingoja siku yako shaku sutini bana fuya ayani na mambo yako ayani na mambo kukima na mambo kwa Yesu yaravuze kumutwomeza kwa matayi bayo handi tutatu ndakayiki umurongata araba ngubuni bwo bugingo uko bakumenya ko ari Imana yo ngo bakamenya n'umwana wawe niko gusi niyo shati niyo pantaro niyo ubundi bwo bugingo nuko bakumenya wowe Imana ko ari Imana yo nyine ngo bakamenya n'umwana wawe Yesu watu rwose ubimenya
Ana Kiremia. Azina. Tituzi kuvuga, tituzi gusenga, tituzi kubitunganya neza. Oya, umwuka ni uzi kutuvuganira ukubikwiye. Niyo mpamvu tugomba igihe kiraje kandi kirasonye ubwo basenga data mu mwuka. Abo nibo ndashaka. Kazi za roho zibariki. Mimi nabarikiwa wewe bariki. Alimela dole sari de la cruel. Wanaweza sasa. Bibi karibu kwa sababu ndani kwa sababu. Bibi karibu. Nari maze imyaka 13 naheruka kwishuri kubera narize ndiramo gatanu kubera upfuzi pa bevera yabivuze kamashuri atanani nari atanja kwicara nja kuba responsable ngirwa ngo wari muramaje nige sino kwicara ngo nige ngo ngwe kwicara kandi mwebwe ba jewe ndasezereye mugene mwike mari imyaka 13 ishize ariko ntekera gusubira kwiga nja kugenda twari twimutse tuvuye kuri gatobwe tugiye kumubona ngo tumare gushika twari tumaze guhinga ibigori bari batufashije bari nakushira ibizo twari twagize bari burgonye bihari mubona umuyaga ubwira umugore na mama ndabwo ngiye kujyuvira ugiye kwiguvira tutarahinga ngo twese kandi aribo zukora twawuringa bigeze gute ndaga ngo yemwe Kristo Imana bazina zinduka mu gitondo kare ubwo ngwanye nayo bakira kuzaba zinduka mu gitondo kare kwagitera abazi kwagitera harangiza hagiye mu kibiri bazina narayenze gusenga ngo saa 10 nzazutse ijuru bararetera mu gahunda kandi imvura mu gahunda izikonja bene ko murabisi ndahanga famira Bibiliya yaje mwisashe mu marako ya Bibiliya sinosho Bibiliya yaje kandi none ejo abiye ko ndabasaza muzamarika sinashaka kwatwaza Bibiliya sinashaka kwatwaza Bibiliya sinashaka tugumane nayo tugumane nawe urabizi Bibiliya ko tukundana nawe ko tunisho urabizi nawe ko tunisho. Haleluya. Amen. Singa Bibiliya yaje mwisashe ndagenda ndasenga fukama munsi gite cyari gifata umugezi gifata n'ikiji ndafuka mubwira Imana ngo Mana nagusaba diploma nashaka kwiga nta faranga mfite kandi ndabyo mfite ariko ngirira neza Mana uwo munsi ari kuwa kabiri ngo ntara ni mugoroba gitondo sanga ikorari yacu yatangaje korari muhane yatangaje ko guduma sinari umukora ariko namvu mu guduma ndayije turasenga kuwa gatatu kuwa kane ariko mpabwa Imana ngo Mana kingura nje kwiga Mana kingura nje kutashaka diploma Imana sasa nta diploma mfite ndasaza ngo mara gushika nyinyi niposho twanezerwa n'iyinga mu gitondo twanezerwa ari umuhungu witwa Ngenda hayo n'umuhungu wa Serentanda Mariya Serentanda Gombero ari hari kayo uzamukuru hano muzo kuri mubaza ari n'ibindirimbo uwo munsi nakora namuvuga umutima urangwa ngo ndize Imana ndize atari ni ngo sigiro wadataka mama sasiwo bisinduwo bijuru ukiyo ari uname wanja tugire yateguye Yesu we pesa kandi kugiye ngute pesa uragenda se nono tureka kuzo kurya uragenda ntakaye ntakarama abandi bakora gushimasa uragenda gute ndambwe twa umfifaranga zo kugenda ndi iba yegeze ibintu byose ibindi Imana zishubuki ampezi kimira magana tatu mu Kongomani kera ndaza turazana twari kumwe na Serentanda Gombero nundi muhungu mwene data wacu muri muhungu runyira kanaka turara mitugaba mitamo turaryama baturazana n'umusore udakijijwe umutaragera ku musara wone kuzuka mu gitondo usanga amafaranga umugore yambaye yayiye sasa mwozo wazi kumusaba abo sana wazi kumusaba kibaragera ku musara icyo tutobe gukora mu myanya uri mu kare amen gitondo giye umusore wanje Serentanda ndabona muzehe wanje amafaranga bari bambaye gushimira ryeri bayize none se ayaje sura toya ayo takiri kibazo ayo bafite ariko nasende ayo ngaye kibazo ari kigate cyo na yababiri yatuma bari bitro tachoso banyushobora yo tucyuvi utwikivya twahise kuwambe twese kuwambe basiba kuwa kabiri
kuko kabiri nimugoroba ndagaza guseta cyuma kirahagaza cy'amasengesho barahandanye kuri regide zo hanga kumugore umukobwa abasinzira akamugore akamupakazi w'abasengeye cyangwa kuri regide ngo yitwaga niba ryamahoro simuzuza umudamu twese muri yari afite inzu yari yubaje y'abafite icyumba ndagenda gisangamo Tito Katolike ubu nyine ari muri Amerika sanga nawe karasengesho uwo munsi yasengesho ndahumye ndava mu yunama ni igihumbi umusazi yabonye undi musazi ngo arishe ngo aramurangiza ngo muremba aragatuye tipe ni nkaho yarwaye akarwara amen naramen kurangiza aragitangira maze kumwegera gusimba gahuru uwa gusimba gahuru nawe aragusimba ati naje mbona ngo n'icyo kita ase ndavuga ati yunama ni igiko uwo munsi yaza kuza inka n'umurega umurega uri kuri dani muri mubari ngo yereremeje inka mwikuru agomba kumureza amafaranga yo kweza aravuga ngo mana mwumvujije inka yanje n'umurega wishingura wa mbere aba ari wigura umugore yoreje ifaranga zizogifike kuwa kabiri zoje kweza kandi ko byagenze gito rega ko byagenze kwaje kura namwe umugore yarakubwiye mutumyeho munagize umushasi na shiti ndamwipocho umurega washinga inkaranga yaragize sengesho zari yego zari nemba zari gabu gasenga mwe gusenga umusinaje twari twihuta ngo dushike ni ngo batangiye ubutumwa umunsi je warushiki yiga ryakabiri nakurya yiga ryambere sangi korali yateguye ubutumwa nabaje n'ubutumwa ikora hari umukurana sinenda n'ubu muri metodiste basomanga kubi ariko namasha muri korali turagenda muri korali turarimba turasenga ngo tugere kuwa gatanu hazamo igisimba n'ubucamanye tugera n'amateka yacu kitoni fasida na kwa neema na upendo fasida haleluya wameza siku sana kwa hiyo fasida kwa kabufi kwa kasuka mishuro sta bili fasida wazi bili baza bili bitatu kwa faiti alipo kwa sisi tunataka kwa sababu na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu siku Franese tunese kubusore wakwakira arasenga asengesha ngo mana ngo wewe waremye ngo amazi ngo karema n'igitaka ngo kandi igitaka gitinya amazi ngo tushaka ba igitaka mu mazi ngo amazi kandi igitaka kishonga iyo muzaje gusubizwa sinzi kudashinga nama numva minerva irabone semisi iyo yaremye amazi irema n'igitaka gitinya amazi ariko ikarema akarwa kakajema kigashoka namanu fatisi haleluya namanu fatisi turasenga niyo ngo tutabe dushaka fasidari ngo tuyishire umugabo kwitwa muri Moza ni nene wacu yamahamu ati jewe nagiye muri mission ngo yabereze Imana yaramfashije none uri amusoro nuriya umukobwa y'imyaka 3 abakayoni banavuga uhamye bahari obasegi nako n'umusita n'umugore wasegi muramu wa reverend ngo ugize muri murebe yamako ngo bari yabombi ngo kubishimye ryanje ngo zo bishura bideliva y'uma hose amena ho sijaza sumero Amen.
ufata amafaranga amwe muri kirato cyanje musubiza gicawa nandi cyambaye ura uniforme ura makaye nja kwiyandikisha kuri Tekimana. Tekimana ari maze imyaka 7 baneya neya. Haleluya. Amen. Sisi kwa mwana cyane. Uyu mwimashi ngo ya. Baba ndashaka kusomisha. Bali mshiko kuna ziko magambo turi kumwe. Ngo mari macha kumvara kadasa. Ariko sikeme nafsi. Ariko fya pasa. Yule karibu. Zani kama section. No yasema ayo pasa yuvi. Pode ficar me kajama bebe. Tukara me kajama bebe kufuka me kajama bebe. Ukasa mtombo nezo msibotaka. Numu sinko me kajama bebe. Twati kwa hiyo kufuka me kajama bebe. What? Mtombo. Nukuma. Nafi me kajama bebe mtombo. Bagenda ndo kufatikara propor kisaba. Imana nikugira neza. Kwati yashatiwa na hapa. Ndio mtatuna watakuta kima. Sasa twati ndio. Imana ipeza kupromeje wewe. Kandi bagiye kujya. Gashaka kumbe. Muri santere ya Tekimana twakoze turi 2500 kandi nishobora gufata amavuta ya. Abagurishije masa zimifuje nani nawe ngakwa kwiba. Nawe yaragurishije. Amen. Sifa ubaya. Oh yeah. Sifa ubaya. Haleluya. Tuze kuvuga kuko bikwiye. Ariko nuko yasanisha umuka uzutumenya kutuvuganira neza ukagorora kuko Imana ishaka. Amen. Amen. Vanessa serviu. Aleluia. 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 Dekatani za kukomezesha. Ndio kutingala. Akana kusema mukuri na kufita mweshi. Ndio yatita kaza kuvuga meshi ndio ndagiye nabandi baracaka. Tungududu myawotu meka. Haleluya. Amen. Ahirwa babyeyi batarinda. Bavugira ikanaza. Mana ngirira neza. Haleluya! Atukuzwe! Imana ishimwe! Ila yavuze ngo igihe kiraza kandi kirasohoye ubwo basenga data bazamusenga mu mwuka. Bene abo muri Imana kuko kimaze iki ari umwuka kandi yifuza ko abayisenga nayo bayisenga kuri amasengesho sasa cyakama byo twasenga umwuka byo tuzovuga mu kuri gusenga mu kuri ndabifuza amagambo sinzwe kutumbye kutukurangiza kuko neno la Mungu linaendelea ufate icyemezo ejo satani ngo nisaba ibinyoma Zakariya saravuga ngo ngirele pe nisaba ibinyoma niwe bijama ngo ariko Efurayimu mu binyoma ngo nizivuga ngo zihanesha ngo zosengesha nzokoresha iyo niyo fanya ibinyoma nisaba ibinyoma ariko Efurayimu ibinyoma zo kuzikomeye. Haleluya. Kuko nta mwanya kigira nta mwanya ngorogoye ariko noje kuganira icyo bita ngo gishita ngo ni baraka za muzali wa kwanza umugisha mfu. Amen. Abone kwica umugisha nubona Efurayimu ipfuye nabi uzihebura abana gutora nubona Efurayimu nico gituma sasa kimana gasanga nizo ufuka mu Efurayimu naza na zico bsobana nzi baraka ya muzaliwa wa kwanza. Uzobona umwana wawe mfu tukeye kuzatari kugira mfu iyo ifura suri yazafu. Yego. Hari mikisha myinshi umwana siyani sizo gusoma n'ubuzana ndeka ngo nimwe we umwanya tiki unizobona uzoshaka igitabo cyanditswe n'umugabo ufite ikisofu mu kaseke no mu Tanzania ishikiza kivuga ngo baraka ya muzaliwa umugisha w'ifu umugisha w'ifu iyo wagize Imana ifika gutungana ngo byose bizatunga iyo wagize imfura yawe gutungana byose bizongera gute. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Atuchebezo
twaje gusenga Imana kuri no mwuka kuko abo ngabo ari Imana ishaka ko basenga kandi abo iyo basenze bazabumvira Imana irasora na neno mu gitende Ijambo ry'Imana